Shalom, senang tadaw sabat, senang kepagi salawatan kagu, isalom pinsingalanan, dat sekolah sabat dati, dat sabat diti, hiti takon ng pelajaran da kohopo dom 2 untuk kuartal det kumaisa tahun 2000 hapadam isa. Tapi naik kau ngawi sabat diti Yoho Joseph Limasan Yoho mantad hitid hilag gereja dati ginapas rosok miampai nagi dati dot sabat diti ngaharohot tolu elda da miampai dati elda sawal Ya, ponsikong gereja Nayasan Bangkahat konsiko tu hinam bersama Haidat ataupun dah sabat diti nagi Elda Julius mantadat gereja dati hitid Nayasan Osyo hitid Sunsum nagi kagu Elda Salib Elda Salib mantad gereja Nayasan Kadau. Jadi konsiko det kinarikatan do kayo dot nyampai di pinsingalanan dot sekolah sabat dati dot sabat tebaina. Nah, miradet neretan ku det ngilu tajuk nupati pelajaran dati nga keinginan bangsa-bangsa. Nga sebelum do kotilombos dati lo asonong no dot sumembayang payati jadi untuk dot pemuruan dati Isalam dot sembayang dot pembuka diti senangan aku dot makianu ataupun makitulung di tepi nai Elda Salib. Ya, bahkan toko temuku pinantu salam doa. Ia tamadahai tersundu pengen kerjaan sorga. Sabat itu Tuhan atau ada ginadahai sebab dilisiuno berkatan nuhai isuang pekerjaan dahai. Isam dan rikot masa dahai da belajar di sekolah sabat baina ngasiat ada hadapan Tuhan. Tuhan memohon dahai kuasa di surga menak dahai da tadi kemilanan di tadi pelajaran sekolah sabat itu biar ada tensanan di tadi pelajaran sekolah sabat baina di nga ilanan dahai sesuai di karyaan dan surga Tuhan. Tensanan di Tuhan serahan dahai berkatan dahai suangaran tanak Tuhan Yesus juru selamat dahai. Amin. Amin. Sikau Elda Salib. Jadi insan pembagu asanangan nokudot memeros selamat bergabung Isalam dat pinsingalanan pimbalajaran dat sekolah sabat dati daerah Rosok Kota Belud miradeneretan ku nginu tajuk nu padati nga keinginan bangsa-bangsa. Ayat napa Isalam da Alkitab, kita datid Isalam da Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 15 gisam duan hapadam isa. Yesaya 60 pasal 1 2 nagi Isalam Yesaya 61 ayat 2. Nah, nga sebelum dot ketilombos yati sebelum dot kepagi beberos yati asanangan aku dot membaca ataupun membaca ditit ayat hafalan dati da sabat diti kita dati hitid Yesaya 6 hapod ayat dit katalo. Tuni na pa daw nga paingka na bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, Isalam dot pelajaran dati dot sabat debaina neraitan dot haro himatulun dit asanangan dat asalamat melalui dit usaha do sendiri. Nga sepatutnya
yati na pada nga kosoro yati bahwa dot rahmat na po ataupun nit kasonongon dati sendiri akon ka irihit mila dot menalamat dati Iya, tepat. dagia nga pentalangon detit sekolah sabat dati beno keinginan da bangsa-bangsa kadang-kadang yati kadang kasaraw hidot atau pot nanui nunu ataupun pengkuro yati dot kanu dot keselamatan sama ada turi dot mantad nedit usaha dati ataupun harohit suai milah dot keselamat dati nga haron nagin raitan dahitid pelajaran dati beno bahwa dot hari iso kumian dot berkat perjanjian kasih karunia kah nga nunilo nga elanan dati ngino jadi untuk dot amu pepenaru dot maso may toko tilombuso tit pagi barasan dati untuk nepetit tiuhot dokumesa diti sanangan ko dot muhot di Pinay Elda Julius Iya. tuni na pada tinga paingkanda isalom dot pelajaran dati dot minggu diti isait hitid minggu Iya. maida pajelaso nunu ikomayon dot karait kautuson dot dosa Baik, po si Elda. Ang sabat kumada titen sana di mo kikinango. Baiklah, gira titi tajuk pelajaran dati di Kasabon di Baino. Dahinam po kauhangan di bangsa-bangsa ka. Naritan di Elda Joseph ditino bahwa itin na po tulun-tulun nga gumuot kasanangan dat paponsoy untuk dat keinginan daw sendiri untuk dat asalamat. Tetapi nintangan dati na po iti pelajaran dati, miagal ditiuhot diti no, isaralam data pelajaran data daw minggu diti, pengkukurahot papaintalang dit aponu om gisab karati ati dit karait dit hata dia kautuson da dosa. Nga sebelum na po di nga intangan dati isuang data pelajaran, isaralam di Yesaya pasal 59. Jadi pasal tako na po sa panunya iti pasal di kalimon po dam siap nga intang dati dat inti daw isuang dati Yesaya pasal 59 ayat 2. Nah hinambo pidaboros daw dahiti bahwa nga inapot kabagal dit kapitong kya dakaw hubungan dakaw kumadit kinarhingan nga irino idoso da kayo o mit pabuaton dakaw dit tarat kan hiti. Jadi irino hit sabab yaw dot lumisok manta di dakaw ka. Gisom ayaw do di makinangaw dit doa ataupun kisom dat ayaw kanu do makinangaw dit umat-umat tau. Nah, jadi dihitin nepot ayat itu nga naritan bahwa inepot kantakan dat kinatongkyadon dit umat kuma dikinarhingan nga oleh sabab dit karaton. Iya. Nah, lebih baik dosa. Nah, mangan dati imudo kapati ti pelajaran, pengkukulog ya kamu diti dit inapakinarhingan nga lumisok di mantada umat-umat sama ada otopot ka lumisok ikinarhingan diti ataupun pengkukuro. Insuang na po pelajaran diti dati di kasuabon di Baino nga kinarhingan okon ko it tuminongkiat mantadit umat tau. Amen. Tetapi oleh sebab di dosa ko, dosa dititulun hiti pemungunan menyebabkan irin hit di milahot it kemen apa nga
ito sonong itarat na po nga milamyamong mesti na kopi tongkiat. Jadi iri na karaton dititulun menyebabkan kain sadu ititulun mata di kinerhingan. Akan ko ikinerhingan dat min sadu mantad do di umat-umat tau. Nah, nunudi ko tuson ditit dosa. Itu napa suang pelajaran dati nga. Ini po dosa nga menyebab dat tinepot tulun nga menolak di kinerhingan. Sebab menganu yau pilihan daw sendiri. Jadi bermaksud akan ko ikinerhingan dat menolak dititulun. Tepat. Nga oleh karena keinginan dititulun miabal ditit iti tajuk dati kauhangan diti bangsa-bangsa sendiri dat kotong kia dititulun manta di kinerhingan. Nah, sangkuro sinonong di kinerhingan hitit suang da pelajaran dati. Intangan takon po hitit 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-6 minaboros bahwa ali pia tira diri iti napatulun nakapumonsoy dat dosa kasalahan nga kinerhingan napa nga tatap dat manahak dit lisi daw kumadi titulun. Amen. Tangan ta kana politi ayat iti nga sayra na po dat mangakon nyo kayo di dosa da kayo iyaw na po nga setia adil ka. Kinerhingan na po di nga sentiasa iyaw dat magandat diti umat daw tulun-tulun diti pembangunan da bertobat dan gumuli da daw. Jadi atapot iti boros dit suang dat firman bahwa ada sera na po yati mangakun di dosa dati yaw na po nga sedia da mengampuni di tensanan di dosa-dosa. Ano po ka mengampuni nga mangan yati borisyay manta di tensanan karaton dati. Jadi kanono tako tumungkiad manta di dosa tu ino po dosa nga naritan suang da pelajaran dati bahwa da ino po dosa nga ko tuson po daw nga kapatayon. Amen. Nga sera no po tako da bertaubat gumulit di kinerhingan tarimon tako di kinerhingan kembago. Ponsiko Elda. Amen. Siko Amen. di Elda Julius. Narangaw ta kana nunuhit kautuson dit duso. Nilanan nagi dati isalam dat kentalangan dingin diri bahwa dat nunuhit perlu ta kampon saya. Baros kana padit Elda mentadi pelajaran dati nga kana ta kana gumuli kumadi Yesus. Nah, tapi naik ko ngawi tilam busa dati pelajaran dati tinapot yuhot tidi nga iti takon natid pelajaran data daw hit kumyon hari Isnin kanti man ko di po hoto kumadi Elda salip iti tihot na pati nga nakaboros iti pelajaran dati it karait dat isay it nompunan isay magati nompunan diti jadi mangayda paborsa ataupun mayda pentalangay lo Elda. Oke, kawan sikau Elda. Iya, itu na po Isnin nga naritandi dot isay di hot nompunan. Ya. Iti bagal din naritan no Elda sino. Nah, kita nanto ka na po do hisuang dot Yesaya 59 15 sampai dot 21 nga intangan na po dati nga kapagagiati dilot akibat dila dosa no sayra na po dat intangan dati it bangsa-bangsa dit Yehuda digulunga na di mintong dit kinarahingan di manando dit kinarahingan yatilo na po di nga aiso na hot dunoy aiso it hadi komayon dot hadi gumuli kembago akibat ditit hadi dosa. Iya. Jadi apabila takon po dot hadi kaintong dot keadaan dot dati nga kapagagati sebab napa nga apabila naputit dosa dot berlaku Israelam na pasyon dati nga iti napatulon di nga osadu na di kumakin ringan. Ya, tepat. Nah, boros kati Alkitab nga
sambil ataupun apabila ti Alkitab da pinapajelas nga minanahak di dat iso at pengharapan dat hadi penebusan di kumad di tulun. Amen. Ya. Amin. Amen. Kati pelajaran dati sebagai dat tihot da timpunan nga agumo at di kalangan dati ataupun itulun-tulun di dat maguhot tepengka. Hadi piro no mantad dati tit na pamansay da dosa ka. Nah, ilan dati da hadi piro no hat ko. Kabanyakan dat hadi tulun dat maguhot dati dati rade. Ya. Iya. Tetapi Alkitab jelas da minamora dati dat atinsanan petulun nga hadi berdosa. Iya. Insanan pada ulun dat hadi berdosa perlu dah haradi hadi penebusan dat hadi kinerahingan. Nah, isuang dat hadi tulisan Rasul Paulus elda Ya. nga setuju hisya dat bahwa dat itinepot hadi dosa nga perlu dat harahat penebusan daw. Amin. Nah, boros kadi hadi Rasul Paulus dahi suang dat ayat 3 no. 9 gisam 20 23 nga aisa natit hadi tulun dat tak berdosa. Sana dapat ditulun kadi Rasul Paulus nga nakadosa. Iya. Jadi perlu di dat hadi penebusan. Ya. Amen. Nah, isuang dat hadi rumah hadi 3:21 ayat 24 di hadi paingkuro gatit hadi tulun tiri dat hadi selamatan. Paingkuro di hadi penebusan ditulun. Nah, hadi karena pada Rasul Paulus sembagian dat hadi tulun dat harahat pandangan da pengka haronon at paguhatan dat hila panghakiman kadit pelajaran dati. Maguhat na dat isay na hit hadi nakadosa. Nah, jadi kan pati pelajaran dati nga inepot soalan dat iradi nga akon ko iradi dahit hadi paguhatan kapya. Paguhatan na po kapya dat hilad panghakiman nga isay it nompunan. Isay nompunan. Iya, tepat. Beros di Rasul Paulus da bahwa dat isay na po tit hadi menerima dat pengampunan da kinarahingan menerima di Tuhan Yesus dat sebagai da juru selamat daw penebus daw inapatay dahilat kayo salib mengimani yaw di Tuhan Yesus iri nahit hadit tulun dit ampunan dat kinarahingan ka. Amen. Amen. Amin. Jadi hara nagi at naraitan di dat hara dit naraitan dat mengenai dit usaha sendiri. Kebanyakan dat tulun dat karait dat melalui dat usaha daw berusaha dat untuk dat hadi kebaikan nga mogoy daw dat selamat. Iya. Iya. Irade at sebagian dat pandangan dat tulun. Iya. Dapat iri. Tetapi Rasul Paulus pinapajelas dat mati mangigit dat hadi keselamatan nit Direde. irade kada Rasul Paulus. Yang penting isayna pahit menerima dit hadi kebenaran, hadi penebusan dat hadi petilembus di Tuhan Yesus, mengaku dat Yesus juru selamat it daw dat napatala ka salib nga iri nahit nampunan. Amen. Amen dat
ailana na dati di dot isay lot nompunan. Iya. Jadi hari komen po dot right dot usaha tako dot untuk dot memperbaiki dit keposian dati untuk memperbaiki dit kebaikan dati kumatulungnya akon kemetika irihit kemen di Rasul Paulus. Iya. Sebab yati nepo nanuan dek neringan dat hari penebusan dat hari cuma-cuma mantad dit rahat dat Tuhan Yesus dit nakapapak hilat kayu salib sebagai da juru selamat dati tensenat. Tepat. Irina elder. Oke, konsiko Elda Salib narongau to kan nari jelas dah hilad. Nepenan nempunan kasalam da pelajaran datinga ai sesuai. Jelasit penembarasan dela dingin di isain apa hit mengimani ataupun menerima di Yesus sebagai dat juru selamat dau ataupun penebus dau nga irina itulun-tulun dit diampuni. Ya. Jelas neretan ke Daud akon kahit usaha dati sendiri it kasalamat dati sangkira na padat menutos yati memusay dat kasanangon asanongire nga akon ima jaminan dat kasalamat yati isalam kerajaan surga. Iya, tepat. Tepat. Sebab napa nga jelas nanti pelajaran ini hanya mereka yang menerima Yesus sebagai dat juru selamat. Mengimani ataupun otumbayan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Jadi tapi naik kau ngawi tilembus tokotit pergi babarasan dati insan pakembago hiti tokon nanti pelajaran dat tadau selesah kan hiti nunu kopio ot rayuan dot untuk dit sampagunan ineretan hiti pelajaran dat hiti nga insan pakembago manko patahaka kumadi Elda Salib nunu galot kumendat rayuan na sampagunan di Elda. Iya, konsiko elder. Iya, itu na kita nana pada nga iso hadi kepegangatan dat sampamugunan. Ako na ko melibat dati Iya. nga tay sanan tuluntin suang pemgunan. Nah, intan to kan dapat hitid Yesaya 60 ayat 1 dan 2 nga paingka. Ingkakatnya kayu sumiliw dot hadit ulinaw sabab dot inapot ulinaw di ibinandak di nga karikot it kemuliaan dot kinarhingan nga sumuni dahin dot kayo sebab tainsanan dit katuangon na pwede nga nakasampon dot ulinaw karang na kinarhingan nga naka suni nakaimbulay dahil da kayo inapakamulian di nga kaimbulay na dahil da kayo ka. Na apabila takadot hadit hormati ditit hadit ayat diti eldo nga iso at kapagangatan datay sanan dat hadit ulun dorumikot dahitid nunduti naritan na tadi komendot Sion. Sion, iya. Jadi Sion na po nga hadi mewakili hadi Jerusalem juga hadit konduan. Jadi ginemuan dot hadit tulun. Jadi tainsanan na po hadit tulun diti ngalinohaw untuk dot hadit papaboros ditit boros dot kinaringan. Nah, Amin. Nah, jadi ako na poko itong raja-raja di antakan digulu oleh nahong ngatain sana dat hadit tulun dat rumikot hilad Jerusalem dot makinangaw dit hadi kabar baik deh. Jadi
buat na pabayna nga termasuk ta kana yati dot papati lembus ditit boros dot hadi kinaringan. Nah, haro hihot hadi ka boros dot hadi paingka. Nunu ta kana ge yati di tu yati na pati anggota biasa no. Jadi patut na podot hadi papa nalahaw dot hadi papa kabar di tengah Injil ditinga tengah pastor-pastor, tengah elda-elda. Jadi yati nepeti tu sekedar semembayang no nga nataka tagalat papa tilambus itu haro nagalat papa kabar dilat tit boros do kinarhingan ditiga. Nga okon ko iradit maksud ditit ayat ditit 60 ayat 1 2 ditit. Iya. Iti na pangatay sanan datulun linahaw dot untuk napapakabar. Amen. Nakuro nagi hadi Nabi Abraham kadaw dot linahaw dot hadi kinarhingan dot atakan ni gulo. Akitanan kan napadati isuang di Kejadian pasal 12 2:3 nga Abraham kadaw nga sinuhu Abraham dot hadi mundalew. Mundalew di tempat daw of naberkatan dat hadi kinarhingan at hadi katurunan daw. Nakuro tu polihon ni Abraham da sedangkan dat kayo don pada antakan tiringan kayo senang no. Iya. Jadi nunudi hat keperluan dat untuk dat mingundalew. Tetapi sebenarnya pakapya rencana da kinarhingan nga supaya dat akitanan dat tulun tulinaw da kinarhingan dot haroh dot hiridi Abraham dot antakan diteri. Jadi tansana na patulun na no dot hadit arikatan di Abraham nga kaintong tulun dit kainggoyo dot hada kinarhingan dot diteri. Jadi aiso no hadi komayon dot yatilo na pat tengah pasar na pat hadi papat ilambus ditit perkabaran itu elda tekan hati itu nasi siriba kanga dia tidak konkerat deh. Jadi pelajaran tekan apa beno magangat nanti tinsanan dot hadi papa boros ditit boros tu kinarhingan tit hadi penebusan di kinarhingan supaya dat tinsanan pada tit hadi tulun nga hadi kaguli kembagu dot kumad hadi kinarhingan. Iya. Jadi ilo na lahat rayuan dot sampai magunan diti supaya dat tansanan na paditi tulun nga papaboros ditit boros sa kinarhingan. Sesuai na gidit slogan dati dat hadibay no to I will go hot ko dati. Jadi kita semua papaboros ditit boros sa kinarhingan sesuai ditit pinawara dat hadi kinarhingan detail. Amen. Amen. Men, konsiko elda salip komyon pem naraitan ko pesa nunuhit kamayon dat rayuan sejagat. Kamayon na po nga sesuai di tema datin ton bayno. I will go kabeh dat nanggiris. Iya. Nga kamayon na po nga naraitan di ginud. Akon ko pastor no. Akon ko elder no. Nga toinsanan lapisan masyarakat. Iya. Sama datud omulok ko, tanak ko, Iya. patuo ko, isay ko na po nga nangatan niya tibe no kay. Iya, Jadi nangatan. pinay ko ngawi kana to ko no simbaro to ko tit loloho di Yesus isalom pelajaran dot sekolah sabat dati dot sabat diti. Nah, tapi pinay ko ngawi tilambusan dati tit pinsingalanan dati. Mitinapot tiuhot dot sumusuhot diti nga patapan ko di Elda Julius. Tiuhot na pa daw nga isalom pelajaran dati dit tadaw rabu diti nga harohot noroitan dot tahun barakat kinorohingan. Jadi pengkuro Ariel maida pentalang. Baik, Polsiko. Jadi itu lepot pa tiuhot ti sumusuhot di tinga karet komen dot
tahun dat rahmat, tahun kosenongon di Tuhan, kinaringan kumait umat-umat tau. Jadi itu dapat tihot titingap intang dati isuang da pelajaran itu dia Rabu atau pelajaran Kotalu di keseluruhan dapat pelajaran nga intang dati isuang da Yesaya pasal di konom dapat miso. Jadi abasa ta kono potensian nanti nga isa nubuatan dahinombo kinarahingan sendiri Yesus Kristus sebagai tulun di naurapan kahit suang da pelajaran dati. Di hinombo yauno it Mesias di pianda dandan. Nah, iso hal di sangat menarik di Elda. Di hinombo Yesus sendiri dat menggenapi di nubuatan dat pasal dadau sendiri. Hinombo pinapo jelas di tahun rahmat da kasalimpunon dat hiti tulun-tulun dat karuba ataupun kahanudat penyelamatan lebih ke mata diri nga man kuno po basa di hiti ayat di koduo nga Miguel diti. Rumikot popo boros di borita tahun rahmat kinurhingan tadaw penulian kinurhingan kumay dati. Rumikot manahak dat pangin sa samot kumalitain sanan datulun. Jadi harhot piro-piro hal di takonting dititi hinambo intangan takon po hitit Yesaya pasal 61 ayat 2 nga per boros-boros pasal di tahun rahmat Mesias dinaurapan sebagai dat raja isalom keturunan di Daud nogi penyelamat. Amen. In kemudian kuditinu sangat istimewa dat iau sendiri demi nangistihar di tahun istimewa diti isinombo naganap isaralom dit Lukas pasal kapat isuang di ayat 16 hingga 21. Hinombo basaun kuno pot ayat pertama di Lukas nga megal diti. Pinatahak kumedaw kitab di Yesaya sera na pabinuka daw nga naruban daw inas tihinombo da paintulis roh kinurhingan haro idoho oleh sabab dat yau no hit minangurap doho kadaw. Jadi manta diri hiti ako no popolombus tit habar di tasonong kuma di tensanan di tulun-tulun do musikin yau no hit pinapato doho ataupun mengutus doho kadaw. Jadi Potolombus dapat diti ayat popolombus diberita da pembebasan. Nah, jadi itu nahit tahun si isuang da pelajaran dati di Rabu hinambo dot tantakan na podilo nga naganap it nubuatan di Yesaya hinambo sangat istimewa kako Yesus sendiri dit hinambo iyaw sendiri dat pinapaganap minoroboros tahun da kaganapan. Mintangan takon na po hitit, walaupun hitin na po Alkitab, harhat taruban dati bahwa dat tahun rahmat kinurhingan na po diti nga merujuk kumadi tahun Yobel. Tetapi hitin na po
hiti nepot pelajaran dati di bayno nga akon ka merujuk di tahun Yobel, melainkan merujuk kepada kabar baik hinambo Yesus memberitakan pembebasan kumadit orang-orang tawanan hinambo neretan di Elda Tiduk bahwa tensanan tulun hiti pemagunan nga nokoduso dan hanya melalui Yesus ia tinapa nga selamat. Jadi antakan napa diti ya isai-isai napa hit menerima di Yesus sebagai juru selamat nga kapuriman timpunan tahun pembebasan bagi ditulun diri. Amen. Amen. Jadi pati lambus napa nga itahurin no jadi pelajaran dati nga haron na generetan bahwa itu nepot sama dengan tahun rahmat yang dinyatakan Yesus dihitinga haron lagi kemudian kepenulian di hinambo tulun-tulun dit ataupun ita tu manudau nga sorok araitan dat suang dat tiuhot da semusot. Baik hiri-hiri aku po paguli ako hetet Elda Joseph. Posi kau. Amen. Elda Julius ramau tenganahin isa at penjelasan din jelas na kapya rotian datirin isalam no pada tahun ataupun tahun berakat de kinarhingan ataupun tahun rahmat Tuhan nga neretan dat dua ka ini pertama nga naganapin nubuatan dia saya imi nagaganap nga imi namaros Yesus sendiri isa patodon buat dati nga neretan ka daw dat pasal dit penulian isalom dat tahun rahmat de kinarhingan dit nga untuk dilot lebih pepesendat kumadati pasal dilot tibat dat petilamos dila man gede asara kumate Elda dati hitilay da sawa tegurela Elda. Okay, Pansikaw, pabulo pa kapya nga mamarasod kasanang sabat. Siyang sabat. Kumandati tayo sanan. Jadi isuang na paditit sualan di community elder nga diat asanangan aku dat magangat dati momoso isalam dat Jesaya anom na padamiso ayat dat 2. Jadi boros na padat hilo nga paingka sinuhu aku mongoy papasunod da narikot no maso dat kapomosian da Tuhan di tulun daw kapagalaan daw di pisangod diolok ka sino mo ako nagidaw mongay pangingsasamod da kayo sanay di tulun di tumongob ka dito. Jadi isuang napaditit Jesaya 61 ayat 2 diti nga harahot tolu boros di talangan antakan dila tumanu dila ayat dila elda. Jadi boros na pod paiso na pod di talangan dat isuang diti Jesaya 61 ayat 2 diti nga dia pengka kopomosian da Tuhan di tulun daw ka. Jadi kedua kapagalaan da Tuhan di pisangon delo ka isap delo. Jadi katalun po nga panginsasamon koy sanay tulun di tumongob ka. Jadi komen po nga ilo no ilat isuang dilat ayat Jesaya 61 ayat 2 dilo tolu paintalangan dot antakan dilo ponsikaw dilo ya ponsikaw dilo ya naromoto kare harapot tolu it
poin ataupun toluhit ailanan dati isalam dat pembelajaran dati di itnaretan di elda dinginu diri amu tokono peneruan titimpu dati dat bisingilo dati pelajaran dati di narikot tokono di dati kompokon sebelum pada kesambayangnya tengah pasarahan kebagu di elda sawal dati untuk dat fokusan di tadi bakna elda maida. Oke, Pansiko Elda, Pansiko. Jadi mentok na pada kautusan dat oniba di megal di kemendo dinga penka. Ino pe kinarahingan nga minamolihong di aulud. Suay matag kailo pinapotong kiad nagi di sumasaap. Minanimong lagi ditulun na alu ka tumongkian mantad monsay taraat ka. Jadi karikatan di kinarhingan gumu aban sesuai tumanug ditulun-tulun daw kanu hilo kadaw di koposyon di aiso kompokon hinambo ipinatahak di Yesus ka. Jadi hiri-hiri no kautusan datani ba di ilo konsigo. Amen. Amen. Musiko ada salam mau nahit utusan tadi ba mengenai detik pelajaran ketiga sabab bena kohangan dat bangsa-bangsa normal tokan lagi dulu kohangan sama ada tu pentu di kohangan deh ataupun aman pelajaran ketiga sabab bena mereka di pelajaran tadi komodon kepada detik misi hati dot community I will go. Jadi untuk dot nali pupus di pelajaran nanti konsiko di mungkin mengawali karena sampai tetap sebelum dot pergi menjadi untuk diri untuk sarap nanti Elda Julius memimpin hati salon dot tutup. Baik, dan saya tampina yang makikinangaw karena toko misisa saralam dat doa. Pimpinan ku salam doa di taloko karena tako sumba. Kinarahingan tamadahay tasundu ponderong kerajaan sorga hina ponu dasundu kuasa hom kemuliaan oto daginawdahay di kaswabon sabat talum istiti sabab dinakanu hai pimpinan manta di sorga saralam lembin singilo detit borosnu ya Tuhan sebagai dat isa ot makanan dat rohani dahay di kaswabon di baino. Terima kasih ya Tuhan sebab da pinintalang nu kumay dahay isaralam di taon si di pelajaran di kaswabon di baino di hinombo Yesus no itisam iso no at ngaran dit ralan dahay dat asalamat sebab da isa it milo dahay pabuatan melalui di kekuatan dahay melalui dit perbuatan dahidit osonong dat milahat menyelamat dahay melainkan hanya di Yesus sendiri. Dahinombo yaun kaganapan di tainsanan dit nabuatan di Yesaya hit na pelajaran dahay ditino. Terima kasih ya Tuhan, tainsanan di mokikinongaw tumanu ditit acara de kebaktian na melalui dat nunu na po platform saralom data media. Terima kasih Tuhan sebab na berkatan utensanan ni makikinangaw diti hinombo pia itila da saat iti samada nakanu da masa da berbakti dahilat gereja dila masing-masing ataupun harahit masih po berbakti walay masing-masing oleh sebab dat pira-pira hat keperluan mga Tuhan. Berdoa ku khusus buat dialo dahinombo pia dapat ngongkop-ngongkop di pemagunan tutumanu dat isaralam dat kebaktian sekolah sabati kasabon di baino biar na berkat nu pati lombus kasari kumay dialo isaralam dat keperluan samada keperluan rohani keperluan physical maupun keperluan kesehatan dan pekerjaan iya na iso at kinarahingan di kailo di tainsanan di keperluan tainsanan tulun hiti pemagunan lebih-lebih no itu umat-umat nu di berseru mo kianu da pertolongan mentadi dia ya Tuhan.
Terlebih bersyukur berterima kasih hai Tuhan sebab dat pimpinanmu, penjagaanmu kuma setiap di alat-alat dit ginu nak pakai saralom dat acara di kasabon di baino gisam dan nakanu hai limpupus titit acara saralom di pimpinanmu sendiri. Terima kasih barakatanu tensanan karohangku dit popolombus titit boros nu di kasabon di baino gisam dat asihat kanu hai dat terus menyembah dia sepanjang tadau sabat itu. Terima kasih tama sebab sedia kau mengampuni di tensanan di dosa kesalahan hai. Itino doa hai Tuhan. Pasalahan hai dia sepenuhnya isaralam dengaran di Tuhan Yesus. Juru selamat dan penebus dari tensanan. Amin. Amin. Jadi jika ada Tinggal. di saat itu pakai dati senang sahabat kepindah.